Ndawo yale bridge le special makuni imvula. Yes. Abantwana bayahlukumezeka makumele ukuthi baye esikolweni, even the community members, ama-transport abayemsebenzini abakhona ukupenda because transport complain amakandlula lana and I also have the child that is driving on the transport. Yes. Lo mphakathi wonke ulana sinengane zethu so sibe umphakathi namhlanje emaplotini ungibeke nje uchaze nje uphinde bakhuthaze nokuthi nabo nakusasa bangabe sebalinda phela umasipala ngoba umasipala eziningi Bulisa nonke babukeli emakhaya lapho sikhona phansi weekend nongeke emaplotini sizuyuko lapha initiative eyathathwa abafowethu umphakathi kahle kahle umphakathi wasemaplotini uye wafaka izikhalazo kumasipala ukuthi masipala ukuzosilungisela indaba ye-bridge nale emva kwethu umasipala ubathembisile yes but uthethe isikhathi wagcina umphakathi uhlangana uwodwa organizer no Mr Fernando wase Ronebelt waba khona imshini waba khona landenza emva kwethu kodwa ngeke ngikhulume kakhulu babukele emakhaya abantu abaphayonere yonke into nabakhona phambi kwami bazosichazela sawubona mnumzana ngiyaphila mfethu kunjani bhuti omkhulu right wena danke siyabonga futhi kuze kanjani mani bhuti wami ukuthi namhlanje nivuke nomphakathi ngizibona niphelele lana nenza lo msebenzi enwenzayo awuthi ngithathele thuba ngibulise bonke abahlali abakhona igama lami ngo-Opa wakasikhosana yes khona la iComDrive plotini yes so singabahlali manje sibonile ukuthi isimo esenzeka la kule ndawo yale bridge le special makuni imvula abantwana bayahlukumezeka makumele ukuthi baye esikolweni even the community members ama-transport abayemsebenzini abakhona ukuthi bangasebenzisa le ndlela njengoba kuyiyo indlela shortcut for ukuthi singakhuphuka siye ngapha empumelelweni so sihlanganile singabahlali sabona ukuthi no kunokuthi sithule silinda umasipala njengoba sike uyishilo ukuthi umasipala sike sa-engage naye even the mayor u7 uke wafika la waba nama-promises ukuthi uzosenzela i-temporary bridge so I think it's almost 6 months manje lokho lento leyo ingayenzeki it's whereby sabona ukuthi no mani kunokuthi sihlale esikhona singabahlali let us sihlangane and then saphuma nombono ukuthi no what about so-engage no Fernando njengoba so-mentioning so Fernando ngiyamazi ungumuntu ukuthi masifikile akathatha isikhathi ukusabela indlebe ezwako nje emphakathini especially sekasize kakhulu so yiko sesigcine sesifika lana as-assista ngemishini ukuze ukuthi kuqhubeke le process leyo oyibona la alright kahle kahle futhi ngiyathemba khona mhlambe umlayezo enzama ukundlulisa kumasipala ungathanda ukuthini kumasipala because angeke sithi isizwe umphakathi ucomplain ngalokho kungayenzeki ngicina nizenzela umlayezo ufuna ukundlulisa kuleyo ndawo nje mhlambe ungathini futhi kumasipala nje especially njengoba kuza ama-election so bengithi umasipala make sure ukuthi mana abantu abangenako lapha abaphathako akuba abantu abazonakalela umphakathi abantu abazozwelana nomphakathi bathi mabafaka abantu bafake kube umuntu ozodeliver umuntu ozokhipha izithembiso zakhe kungabe umuntu ozofika akhulume la and then abuye angasazenzi lezo zinto lezo ngoba yas-affecta lento leyo somphakathi kakhulu yeswakala siphinde ngithathe intambo ngisiphonsele ngapha nguMr Fernando Mr Fernando sawubona bhuti omkhulu siyayibona na umphakathi uthethe initiative weza kuwo wazokhala waba yile ndlebe ezwako kuze kanjani ukuthi wena ugcine ukuthi usomashishini ophumelele mhlambe osazamayo ugcine asithi umphakathi kwenzakaleni ukuthi kuze uthumele imishini lana naku siyabona i-HAMP project manje ufike kwenzakalani kuwe emhlabeni yakho mina ngithanda ukubingelela igama lami Fernando Sibongo Samakasimende i-reason why mabeza kimi ukuthi no banesikhala I stand up because transport complain amakandlula lana and I also have the child that is driving on the transport lo mphakathi wonke ulana sinengane zethu so sibone ukuthi no mazowela lana kunemanzi sogcina siluza abantwana so the way I say to my boss no phela machine sami sosebenza lapha makhala khona that's why usibona namhlanje sibala umsebenzi omuhle siyathemba ukuthi by the end of the day today kuyobe kudluleka as you can see babukele emva kwami i-project yahamba kuyasebenzeka se-ambulance kuyakhoseka lena ke yiyo indawo ehlukanisa impumelelo emaplotini
nempumelelweni. This is the only route abantwana abayisebenzisayo nabantu abadala ama-video athathiwe kubonakele umuntu omdala azama ukukrossa lapha Ampur awe. So yiwo ama-conditions esiphila ngaphansi kwawo Mzansi. Siyathemba ukuthi umasipala nabo bonke nje abaholi e-South Africa bayayibona le nkinga esinayo. Umphakathi akumelanga uzithathele wona isinqumo sokuthi basihambela bafuna uncedo. Into ekumele ngabe yenziwa umasipala 100% nababhuti bethu umphakathi wonke nje uphelele. Sithanda ukubonga isupport ubhuti omkhulu and siyathemba ukuthi lisinga ngeke iphelele khona lana because ziningi indawo ezifuna ukulungisiwa. Okwamanje siyathemba ukuthi 100% siyabonga emakhaya. Alright, mabasuke bathi phakama umuntu omusha basuke bakhulumela izinto ezifana nalezi. Lana namhlanje futhi ngisenaye umfowethu uDonald Unsizwa orepresenta abantu abasha eWard 36 neWard committee yethu usisi uSiphiwe. Ngabanye futhi abenze sure ukuthi namhlanje indlela iyalunga. Nali bridge namhlanje emva kwethu at least sekuyahambeka. Mr Donald kunjani? Njani mnandi dabo ngizikhiphana. Siyaphila buthi omkhulu man. Sicela bese ukhulumela abantu abashaya ngalo msebenzi omuhle owenziwe umphakathi namhlanje emaplotini. Umbeke nje uchaze nje uphinde bakhuthaze nokuthi nabo nakusasa bangabe sebalinda phela umasipala ngoba umasipala ziningi izinto. Ungahlala futhi imikhono. Ngidlulisa message futhi omkhulu. Yeah, ngibulisa abahlali le emakhaya dabo ngiz 100 Spartans sikhona namuhla sila endleleni ehlukanisa iWard 29 neWard 36. Yes, since izinto sezike za change. Bekunekhansela la ngapha bekuTimothy Maya sahlangana thina naye noTimothy ngapha sesiWard 36 ngapha iWard 29. So njengoba usibona sibhizi so sibe nezikhali eziningi kakhulu dabo sikhala kumeya sikhala nakumasipala wethu ukuthi sinenkinga enkulu kakhulu yayo le bridge le abantwana baba esikoleni abakhona ukudlula kwesinye isikhathi kutholakala ukuthi amanzi athathe yonke inhlabathi ekuphoselanga labantwana sefune bacrossela on ibridge kutholakala ukuthi umntwana uyofika esikolweni ekseni umanzi from la ukuya le phansi so namuhla nathi sithi sikhutha lesibantu abasha bakhona la eWard 36 siphume nathi sokhuthala nesolungisa indaba zazo indaba zama bridges njengoba sithi masibona abafowethu baphuma bahlangana bakhalisa iwisile nathi masithi siyaphuma silandele iwisile basitshela ukuthi no bayaphuma bayohlangana bazolungisa yona indaba yebridge since umasipala angafuni ukubamitha futhi so sihlangene namuhla nje kunabantu abasha njengoba usibona nabafowethu lapha sihlangene solungisa yona indaba yebridge. Alright mntwana. No siyabonga futhi ngiyabonakala nabo bacross abantwana emva kwethu kuyasho ukuthi le initiative nithathile iyasebenza futhi. Hayi isebenza kakhulu Dabongs. Into nje engingayisho ukuthi asingathi masibona indawo yethu imoshakala sirelax silindele umasipala ukuthi eze kithi asisameni nje ngazo zonke izindlela ukuthi la sikhona khona ukuthi silungise sizama ukucover njengayo le ndlela lesamile ukuthi engage nobaba lo walapha eRondo ilento le bathini eRondo belt ukuthi azosiasista njengoba kuumuntu naye kumhlalo wakhona la ilento le eWard 36 uzamile naye ukuthi asihlanganise lo kazamile usihlanganisela kona njengoba ubona indlela iqalile ilunga soda bonke. Hayi kuhle kakhulu siyabonga mphathi waseRondo belt umsebenzi omuhle uyabonakala bese ngiphinde ngibe neWard committee yethu la nodade wethu uzochaza bese naye kancane bafethu abachaza khona because manje umphakathi ngiyabona ujabulile asingakhulumi kabi kuphela mase kumnandi phela asichazeni ukuthi hayi cha sekumnandi sishayine izandla sibonge sisi wami sawubona. Uyaphila unjani futhi? Siyaphila sisi. Ukhulumayo uSiphiwe wakamlangeni. iWard committee la ngapha besi 23 before but now sesi 36. So ngiyacabanga ukuthi izinto zizotshintsha sengisibe sicelile nomasipala ukuthi sicela ukuthi asilungisele indlela so siyabona ukuthi umeya uzile so umeya ngathi uhlulekile ukuthi asilungisele but so njengoba sizibona izimvula zina lamalanga sathi kungcono ukuthi ezumphakathi singcono ukuthi siphumeni sibuyeni silungisele ibridge because abantwana bethu bandlula kabuhlungu yithi siyibonayo lento each and every day because mina ngihlala la duze nomfula so siyabukela each and every day abantwana mele sibuye sibapepe sibaguge ukuthi bandlule nabantu mabaye emsebenzini mele bakhumule izicathulo bahambe ngezinyawo phansi so akukho mnandi ukuthi ofike emsebenzini so yagodola nabantwana mabafika esikoleni sebayagodola uyabona ukuthi akukho mnandi kakhulu so njengoba vele sesiphumile ke sumphakathi senza umsebenzi omuhle siyacabanga ukuthi umena uzobona umsebenzi wethu omuhle besaphine futhi naye asichase siyamcela kakhulu uma 7 ukuthi abuya sichase siyiploti siWard 36 sivula iWard elisha ukuthi sibuya ukuthi asisize kakhulu. Hayi ne siswami kuzwakele siyathemba ukuthi naye umeya walana uzwile vane bathi umasipala wamampela umphakathi namhlanje
kubonakele emaplotini ukuthi kahle kahle vele umasipala wamampela umphakathi. Angazi ngithini-ke ema-ofisini amakhulu baphathi, but siyathemba ukuthi le video izofika endlebeni ezifanele soba naso futhi sisombuluko. Umphakathi akumelanga ukhale ukhona umasipala. At the end of the day sithi kini 100 Spartans sinithanda nonke emakhaya. Minelanga limnandi. Right, 100 Spartans siyanibingelela futhi babukeli nonke emakhaya lapho sikhona phansi emalahleni sisemaplotini lapho okuhlukana khona amaploti nempumelelo. Namhlanje sihlangene lana kukhona initiative eyathathwa abafowethu umphakathi kahle kahle baye bazama ukukhuluma nomasipala ukuthi eze azobanceda ukwakha ibridge for izingane zikhona ukuwela kahle mazi yangale empumelelweni esikolweni nesisuka empumelelweni sangapha eplotini ziwele. Umasipala bakhala ngokuthi uthethe isikhathi sawo well bakhulumile nawo but then awenzanga lutho kuze kube namhlanje. Wabe decide umphakathi ukuthi sizozenzela sizo-organize sithole ama-trucker ama-TLB ama-excavator abazolungisa lana. But angeke ngikhulume kakhulu baphathi, nginayo ubhuti wami ubhuti Petros ongomunye wama pioneers, abantu abenze this thing ukuthi ize ibe possible. Sochaza andlulele. Sawubona bhuti omkhulu. Bhuti kunjani? Siyaphila kunjani bafo? Siyaphila. Yes man, siyabona umsebenzi omuhle namhlanje and then ungomunye wama-organizers wa this whole thing. Ungabe seyachaza utshela nje ababukela emakhaya ukuthi kuze njani ukuze gcine namhlanje siphelele la sikhona. Ya siyahlangana futhi nabafowethu abanye sibambisene nabo enhlanganweni. Yes. uMr Mayor uke wavela la kule ndawo walibona le bridge kwasayena ukuthi njani. Yes. Wasithembisa ukuthi uzobuya sakhele ibridge. Yes. Siyahlonipha lokho and si understand isimo kamasipala bayaye babheka kakhulu iyanto ibudget. Yes. But while sithathe initiative ukuthi while silinde ibudget or kwayena umasipala or kwayena umayor, yes, asive senzile nathi intonyana ye-temporary. Yes. Sacela ku Babu Fernando, yes, ahlanganyele nekhampani ethiwa iRondepan. yes, Basincedile kakhulu ngoba kwazile ukusipha imaterial yes, namapipe ayi-2 ukuthi sifake at least ukuthi amanzi alawuleke okwesikhashana leso while sisalindile komasipala. No, yezwakala bhuti wami. Ngoba indawo le kahle kahle ila kuwela khona abantwana besikolo and abantwana abancane, abantwana babo 7 years. Yes. Just imagine amanzi nangikhona ukungena mina la kuthiwa lo mfula ugwele. Yes. Amanzi akhona ukuhamba kule ndawo le kimi. So what about umntwana ona 7 years? So yes, iba inkinga kakhulu vele le ndawo imvula mangabe inethi. Kunzima kakhulu. No, sibonga kakhulu bhuti wami ukuthi nize ngigcine decide ukuthi niziphathele niwumphakathi. Angisina ngihambe nawe kuphela, ngihamba nelunga lomphakathi lana usisi usibongile okuyona lapha ANC Women's League. Naye uzochaza ke ukuthi le ndlela ibahlukumeza kangakanani kodwa manje bakusiphi isimo bajabule kangakanani mangabe mhlambe seba happy since something is happening. Sawubona sisibongile. Sawubona bhuti. Kunjani sisiwami? Ngiyaphila wena? Siyaphila. Sisiwami njengomama we-Women's League. Ngicela ukuthi useyachaza nawe kancane ukuthi le ndlela okanye leli bridge libuhlukumeze kangakanani umphakathi. Bhuti wami ngingasho ngithi le ndlela isihlukumeze kakhulu ngoba few days back kube nomntwana Yes. odrownile la emanzini. Yes. Ukuthi uthe nakajumpa amanzi bewagcwele kakhulu. Yes. Ngabe bekungasi ukuthi kunabantu abakhona ukumsiza. Yes. Mhlambe ngabe sikhulume esinye istory ngalomntwana. Yes, yes, yes. That's why siqine sifike kulesinqumo sokuthi ingcono sihlangane simphakathi, Yes. sisukume siziyenzele. Yes. Siyenzelele ukuthi labantwana bakhone ukujumpa. Yes. Bakhona ukujumpa because ngapha asinayikolo. Yes. And namabhasi siwasebenzisako awekho right. Yes. So abantwana abaningi Yes. abawakhweli nalawo mabhasi. Yes, yes. So besisacela Yes. ukuthi umasipala wethu asukume azosisiza. Yes, yes. Njengoba nathi sesicalile kancane naye asukume asibonelele or noma ngasakhela isikolo ngapha. Yes, At yes. least kube yinto ezohafula ukuthi abantwana ngobuningi bajumpe, Yes. bajumpele ngale ende kakhulu abantwana abancane. Yes, yes. Siyabonga. Yes, siyabonga sisiwami. Yiwona ke ama-unsafe conditions esikhuluma ngawo lana mphakathi wasemalahleni. Masipala wasemalahleni ama-unsafe conditions ingane zehla khona lana sijamba khona lana umfula zesikolweni. Umphakathi uyacela ke ucela okungasenani nakhele izingane zomphakathi isikolo ngapha zingayi ngaleyana. Siyathemba ukuthi le video izofika la kumele ifike khona and siyathemba ukuthi masipala uzobuya abantwini bakho. Umasipala omkhulu vane bathi umasipala omkhulu umphakathi. Umasipala omkhulu umphakathi nawo umphakathi uzithathele manje isinqumo sokuthi siyazilungisela. What about lo omncane ke umasipala obekwe yithi umphakathi? Sicela nibe effective.
siyathemba le video izofika la kumele ifike khona. Umasipala uzowabhekela umphakathi wawo. Sinithanda kakhulu emakhaya 100% dem salute.